Slovenska vlada pripremila je rješenje za provedbu presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu o isplati devizne štednje štedišama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Predloženi zakon utvrđuje prava štediša i visinu kamatne stope. Za 1991. godinu obračunavale bi se prema dogovoru koji je važio u to vrijeme. Za 1992. iznosila bi 6%, a za sve naredne godine kamata bi se obračunavala 1,79% na godišnjem nivou. One uloge koji budu verificirani na jednostavan način počet ćemo isplaćivati 2016. godine. Ljudi imaju 2 godine rok da se prijave. Taj rok je razuman jer se radi o oko 300.000 zahtjeva koje nije lako obraditi. Slovenija bi prema procjenama vlade trebala isplatiti štedišama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj 385 miliona eura. Udruženja deviznih štediša u našoj zemlji kažu da predloženo rješenje nije u skladu sa preporukama Europskog suda za ljudska prava, koji je prošle godine donio presudu u korist štediša. Kad uzmete period 93. i ova zajedno sa 6%, to bi negdje ispalo oko 50% štednje koja je bila na dan 31. Povećanje za 50% u odnosu na glavnicu na dan 31.12.90. Šta o predloženom rješenju slovenske vlade kažu finansijski stručnjaci? U ovom momentu ja ne mogu kalkulaciju napraviti ili ovako, ali generalno to će biti izuzetno visoka razlika u odnosu na ono šta bi bilo kada bi bila 6% kamatna stopa. No provedba i ovakvog rješenja neće biti jednostavna. Vlada Slovenije kaže da nema potpune podatke o deviznim štedišama Ljubljanske banke u Bosni i Hercegovini, što bi mnoge dovesti u nezavidnu situaciju prilikom dokazivanja štednje. Republika Slovenija nema podatak iz podružnice Sarajevo 1991. godine. Presuda podrazumijeva proces verifikacije da bi potražilac mogao dobiti štedni ulog. Pošto Slovenija nema tih podataka, verifikacija je nemoguća. Problem je što federacija nikad nije ispoštovala presudu Ustavnog suda federacije, nego je u suštini nastavljala poništene sertifikate ostaviti da se koriste i s njima manipulirati. Sve devizne štediše u Bosni i Hercegovini, njih oko 230.000, morat će dokazati je li im država isplatila novac, odnosno je li njihov depozit u postratnom periodu potrošen u procesu privatizacije. Devizne štediše tvrde da ove podatke godinama pokušavaju dobiti od vlade federacije. Dokument su tražili sudskim putem, no bezuspješno. Sud Bosne i Hercegovine se proglasio nenadležnim, a općinski sud u Sarajevu je odbacio tužbu. Federalno ministarstvo financija nije odgovorilo na naš upit do početka ove emisije. Imajući u vidu sve ovo, priča o štedišama Ljubljanske banke umjesto početka raspleta mogla bi donijeti novi zaplet.